muraho murameze neza. Imana ibanezereze, Imana ibanezererwe, Imana ibarinde kubabara. Bisubiye ibaha umugisha, ibaha umugwiza, ibaha igikondero. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya 6. Nizamu ridasanzwe kuko nizamu urazirikana ubuzima bwawe bw'indani, byakubabaje ukabishira ku ruhande. Wamaze gusobanura uvuga ati namaze kwiyakira, uno mubabaro nahuye nawo, uno umunezero nahuye nawo, ariko byose ukabibyaza umusaruro kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. None rero mbanze ndakubwira ubuhigwe bumwogize nuko wahuye nanje, kandi buhigwa nanje nagize nuko nahuye nawe. Aha niho Salomo yavuze ngo babiri barutumwe. Gute? Yaravuze muri Kohereti 4 cyangwa umusiguzi bivanye na Bibiliya usoma. Umva ingene yavutse. Yaravuze ngo babiri barutumwe kuko barakura inyungu ihimbaye mu gikorwa cyawo. Uyu mwanya igikorwa canje nawe ni kumva ijambo ry'umugabo. Uyu mwanya igikorwa cyawe nanje ni kunezererwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ukuri kw'ijambo ry'Imana turagukura he? Nagira ndanakubwire yuko aho tugukura ni muki, ni mu ndoto. Aho tugukura ni muki, aho tugukura ni muki. Si mu ndoto bisanzwe, ni mu guhishura ukuri kw'indoto Imana iba yasize mu marangamutima yacu mu gihe tuba dusinziriye. Ndabizi neza ko hari abantu amigdala yanyu, ubwonko bwanyu, igipande kinini cy'ubwonko bwanyu, uyu mwanya nta kindi kintu gitekerezamo, ni indoto mumaranye kabiri, kandi muhumure aya muhiye. Ndahari mu izina rya Yesu Kristo, ndahari mu izina rya Rudasumbwa, ndahari kugira ngo tworoherezaniranye, tuberanire urugingo, umbere urugingo nkubera urundi, twigishanye, Kristo tube hagati. Yavuze ngo babiri canke batatu iyo bari hamwe bahuje umutima ngo bagirane, ngo bagirike, ngo Kristo abari hagati yabo kugira ngo abagirire neza. None rero Yesu Kristo ari hagati mu mitima yacu. None rero Yesu Kristo ari hagati mu buzima bwacu. None rero Yesu Kristo ari hagati mu bitekerezo byacu. Ndabasabe tubibyaza umusaruro inshuti zanje. Uyu mwanya ntuguziga uko gusanze mama, uyu mwanya ntuguziga uko gusanze mushingana, mupfasi mwigeme we, musore we, aho uri ku mpande zine zisi, we wiriwe na ugo, we ugwaje na we uri ku kigano na uri mu kanyamuneza, kuko nimba harabapfuye ariho n'abavutse, nimba harabababaye ariho n'abanezerewe. Iyo niyo mpamvu ikireba uburyo bwawe nubona atari by'ukuri icyo ushoboye gukabakaba n'intoki zawe, ntutewe wako ntumenye ibanga. Ko Imana ishobora gukura iburyo aho utarushoboye gushobozwa n'ubushobozi bwawe usanganywe, igacigira nigacishira ibubafu, hahandi ibubafu hagaca hakomera, cyangwa kuri ibubafu ikazana iburyo hakarushirizaho gukomera. None rero mutuze dufite Imana, kandi uyu n'umwanya w'indoto. Muze dusenge twambaze mutima mweranda, dushimira Imana ko yaduhagaritse mu izuka rya Yesu Kristo, kandi tubibyaza umusaruro. Ndoto yawe nitashikirwa yigereranye n'iyizoba yaroto, cyubwira Imana uti numvise akantu ngiye kugakorerako, kandi nufata uwo mwanzuro ndazi neza ko Imana ifite icija gukora mu buzima bwawe kanatsinda, ntigera ikihanirwa, ntigera ibura ico yokora mu mutima w'umwana w'umuntu. Sukwa marira yashize, sukwi ibibazo byarangiye, fise umutima uranyuzwe. Uwiteka nyagora ku ngoma, soko ry'ibyiza byose imitima yacu ikeneye, imitima yacu inyuzwe n'ukuba imbere yawe. Munyonga hawe turakura amahoro, turakura impuhwe, turakura imbabazi. Mu maso hawe heranda haratuhuruhurira imitima, kuko haduhuza n'ibisubizo by'ibibazo byari bihanamiye imitima yacu.
Nero mu izina rya Yesu Kristo niho duserutse imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo niho turonkeye ubushobozi bwo kwitwikiriza amaraso y'Imana, tugahakana icyitwa inabi cyose mu mitima yacu, tukababarira abatubabaje kandi tugacishwa bugufi n'ijambo ryawe, tugasaba imbabazi abo twagiriye nabi. Ngama Yesu nube muzima muri iyi mitima, uyu mwanya isugereje no kumva ijambo ryawe no gutahura icyo wasize mu marangamutima yabwiye bari baryamye. Ngama Yesu tunezereze ubwoko bwawe, bohora iyi mitima iboshe muri uyu mwanya, ruhurira iyi mitima irushe muri uyu mwanya, sobanura ibisobanganye mu izina ryawe, mu butware, mu bubasha no mu bwenge bwa mutima w'Imana akorera mu mitima ya twebwe abana b'Imana. Ndasenze nisengera kandi sengeye ubwoko bwawe aho bari ku mpande zine zose, umwe wese mu buzima bayemwo niyumva akabobera k'urukundo, niyumva umunezero, niyumva ibyishimo, niyumva amahoro, niyumva akanyamuneza. Urakoze Yesu Kristo urukundo kigongwe, urakoze mwami w'abami, urakoze mugira neza, urakoze nteturuye, urakoze kibasumba. Komeza utunezereze muri uyu mwanya, mutima w'Imana vorani yawe akira konake byose wiganzire. Umuntu uri kuri jewe ariko ikiva mu kanwa n'icawe, ubwenge bwitiriwe jewe ariko ikiva mu bwenge igisogwa n'ububwenge n'icawe. Sobanuriza inzozi ubu bwoko bwawe kugira ngo impanuro zirimo, inama umukama yabagiriyemo, aho yabakebuye, agambiriye ku bantu ubibumvishe udacishije ku ruhande, kuko ni wowe uvuga ukuri nakanatsinda ni wowe kuri. Hama gutyo uduhe kwikosora, Imana nayo idushire mu kuri kwa masezerano dusezerana isi itararemwa. Amen. Muraho murameze neza? Kristo yazutse tumwigine, dusanganira intsinzi y'umukama, ni muzima yatsinze urupfu, dusanganira intsinzi y'umukama. Aleluya, yarazutse, aleluya, aleluya, aleluya. Kristo ngo yiyeretse abiwe arababwira ngo nimugire amahoro. Gira amahoro ubwoko bw'Imana. Amen. Turi ku munsi w'112 muri iyi minsi 365 mukama yaduhezagije muri uyu mwaka wa 2025. Turi ku munsi wa kabiri w'inyuma ya Pasika. Mbasabe abakunzi b'Imana ubwami bw'Imana buze buganze mu mitima yanyu, niho mworonka akoyokwe k'iyo mitima yanyu. Indoto ya mbere. Umukristo aravuga ngo yambu neza muvukanyi muri Kristo ndotorera. Narose nambaye ijipo yirabura imwe twambara muri segonderi mu mashuri yisumbuye. Hejuru nari ubusa ngafuka amabere kugira ngo ntibambone. Mu nyuma mbona nambaye ibitenge ndagipfundikiye mu izosi ngiye kugura isukari. Hama ndayibura, subiye inyuma nibona ndi gusa mfukisha amaboko ku gitsina, ndibaza niko nari nambaye igitenge cyamvuye ko gute. Ndabaza uwo muntu ni sinaje nambaye igitenge ngwego, ni none cyagiye gute. Mu nyuma nsubira kugira aho nsubira kukiraba aho cyakorokeye, nibona ndacambaye ngiye mbwira icyo bisobanura. Inzira urimo si y'ukuri, nima kugaruke kwitsitso. Garuka wisubize hamwe n'Imana, ubundi uri mu gihe cyo gusuzugurika, uri mu gihe cyo kumaramara, uri mu gihe cyo gutetegwa, uri mu gihe cyo kugirane cyo kutawakuba guheregwa. Ajya bavuga ngo gwakuzuriye ko nicyo gihe cyawe urimo.
ikigira cy'ukumaramara kenshi kiva kuki? Kiva mu kwirengagiza isezerano cyangwa indagano wagiriye umukama. Ubundi uyu munsi era nyene wisuzume. Javuga uti je sindi umusambanyi, jewe sinaraguje, jewe sinabeshe, jewe sinarenza ibigo. Sibyo? Jewe nukuvuga wewe ukisuzuma mu mutima wawe. Ni wisuzuma ugasanga nategeko ry'umukama uri kurarenga kuko ubundi biragaragara ko wahemukiye Imana yagukuye kwa maboko. Buno umwuka wabaye kuri Sawuli umwami wa mbere w'Isirayeli. Mutibaza ngo ni ibintu biba ngo ku bantu bavuka ku barozi canke ku kikada. Babari n'abantu bafite ingabire bafite n'ubutware ku Mana. Umwami Sawuli byigeze kumubako gushikaho na Agagi umutware uwo mu bafiri umutware w'Umuamaleki yamubwiye yari yamuzanye imbere. Imana iratuma Samuel mugiye tigenda umumaramaze ntumwice mugabo umumugenegenereko. Agagi akibona umusuku w'umukama Samuel aje avuga ngo noneho ndakize ndatabawe. Kume ndakize ndatamubwira ati ko ababyeyi babahekuye ababyeyi b'Isirayeli niko nawe ngira mekure nyoko wa umwanya aramujemagira. Iyumvira we kuba wahungishije umuntu umubwira uti genda umutware ndo umwami w'Isirayeli bagaca batsaba gusanga bakamugukatagurirako. Ngo apfa navuga ati yari amenze naco yari amaze aragahu. Nukuvuga rero nukumaramara kandi urabona ko byakubaye ko ugambere wari wambaye ijipo uniforme numwuka warusubiza inyuma byaje buke utangura uzuragira umunyure kumbe biriko bigusubiza inyuma biriko bikwaka ingabire biriko bikwaka amasezerano ngo muga hejuru wari wambaye ubusa hejuru nukuvuga ikindi ndangagaciro ibi ni bya bindi nk'ubugiye nko gusaba umuti ngo ugirire nk'umugabo gusaba umuti ngo uronke urubyaro gusaba umuti ngo uronke urudandazwa ibi niko biba nukuvuga wewe ubushingiye kucyuri kucyugambire ko nani muvuga ngo reka shareka ngo kamenye ngo ibirozi ngo reka ngo n'Imana yavuze ngo ibyasenzari kwa senzari ngo no mareka ngo renga 17 ngo ku munsi ndababwiza ukuri ko iyo migani bayenda Imana nivangirwa Imana yishinyagurije Imana yivanze n'iyindi mbaraga irakwereka ko idashinyagurizwa irakwicecekera muga mwishura maramara ibyo nibyo bikunda kuba ku bakristo ugasanga urasenga ugasanga uraririmba ugasanga ugira utwigoro ugasanga utanga ibya 10 mugura cyaro umusambanyi nimba utanga ibya 10 nimba usenga nimba uririmbira Imana ukabwisambana bikemera ukabukiraguza bikemera ukabucikinisha bikemera ukabukibasha bikemera ukaremenanya bikemera icyacu ni wongera kugitanga uzobwira Imana uti nkura ku mwuka mubi ndadanura nibidaditse mu mutima wanje tibisigura kutacu gitanga uko n'uburi nacyo wongutse kandi ngo umurimo wa mbere wa nyuma uzohisha agaciro umurimo wa mbere ahubwo acubwira Imana uti dadanura ibidaditse mu mutima wanje aho mboye sindahazi numbohore mwami nyagura ku ngoma kuko niwe uzi byose sibyo kwibana rero wambaye ijipo uniforme mwambara muri sogondere byumvikana ko atari yukiri cyangwa numbaze ko wayigeze mugabyumvikana ko atari huri n'umwuka warasubiza inyuma ntihajya wihenda kandi iyo ubona ari kwishurwa nari sogondere ntihajya wihenda ngo ngomba gushika muri iki mugabo wanje gukora amanyanga hajya wihenda ngo ngiye kurondera ibyishimo nk'ubukaburi nk'umugabo nk'akaroro kazona wambaye ipantaro yirabo ya uniforme yo kwishure kumbe n'umugore yakuzengereje uravuga uti kazima byose mwira tacibabuze reka nirondera kagakubwa akademo icyo gihe ubona wambaye uniforme ukibona wambaye ubusa hejuru kuko warishigikiye uravuga ngo ntacyo nakotse mugaba kubyukuri wewe mu buryo bw'isi mu buryo bw'umubiri ufite ubutwaro ufite uburenganzira mugaba mu buryo bw'igarade mu buryo bw'umwuka wapi uri gusa kubera iki cyari kukuranga kuri umusirikare ni ishati yawe narabigishije iyo twiga ingene igrade zacu ziduga mu isi y'umwuka iyo twiga ibigwanisho by'umukristo mu banyefezi 6 gora ku murongo w'10 turabona yuko turabira ku musirikare ubundi umusirikare umenya igrade yiwe pana kuko yambaye tenue d'exercice tenue canke tenue de combat canke tenue pantalon impermeable no muga kuko yambaye igashati yiwe igashati chemise de combat sibyo urabibona kuko ni wabari kipete yiwe kandi rijya pete niryo riko umushara wiwe niryo ririko promotion yiwe nabyo nzi niryo ririko assurance y'abana biwe niryo riko mituwele niryo ririko pension yiwe niryo ririko nica zosigira abana umurage voila iragi voila murago megana kinyarwanda iragi mu kirundi nikuvuga rero ico ndiko ndavuga nigiki uko kwibona wambaye ijipo hejuru utambaye nikuvuga ko wagiye buke bukunyurura kibaza ngo uri kugira iterambere kumburi kutera umyoka uri kutera utakaza amasezerano uri kutera utakaza umugisha
wisanze mu nyuma ngo wambaye ibitenge. Ni hahandi ugenda kuraguza umugabo akagukunda bikemera akakoresha bikemera. Niko kuba wambaye ibitenge mukaja mu rukundo mugahana makado iwanyu bakamenyana bakagirana mu nyuma ukisanga wambaye ibitenge. Cyangwa induka yisama ndetse n'umwana ukamubyara wabisabye umupfumu. Sibyo ndiko ndakubwira intambwe ku yindi kuri iyo ndoto yawe. Nico bisigura. Mugabo uca wisuzuma mu buzima bwawe ubayemo. Hamuja gusaba kadawa ngo udandaze byemere. Hamusaba kadawa ngo ugire igikundiro. Hamusaba kadawa ngo depoze wemego. Hamusaba kadawa ngo burane wemego. Hamusaba kadawa ngo usaminda ubyare. Ibyo byose bikakubako nico bisigura kuba wibonye mu nyuma wambaye ibitenge. Ngo ari kucuja kugura isukari. Nuvuga ugombye kubiryosha. Ugiye kugura isukari ugombye kubikomeramwo. Ugiye kugura isukari uca wisanga urubusa na cagitenge ni wamenye iyo cagiye. Kuba wisanze uri ubusa na cagitenge utamenye iyo cagiye birasigura iki mukunzi w'Imana? Birasigura ni handi gwa rukundo winjiramo kubera gasango wageze ku musi wa Maria umuhungu ari kwepera adakwefye arapfa adapfuye wugwara mu mutwe atagize haci abingorerezi ubivamwo wisanga urubusa uramaramara biragaragara sibyo n'ubivyo watongereye nibyemeye. Ni hahandi uja mu rudandazo wavuga uti urudandazo rutanguye kuduga ukazobona umuriro uradutse kubera iki wabikoze wishimikije imbaraga zawe n'ubumenyi bwawe. Ni wigeze umenya ko warenze itegeko rya rudasubo wavuze ngo bya bintu biremera urakomeza urasenga. None Imana nayo yakuye kwa maboko waciuhererwa ucuramaramara ico bisigura ngo munyu muriyumvira uti mbese ucubaza uwo wagiye kugura isukari ngo mbega nukuvuga ufite ibyo udafise kandi afite ibyo ukeneye. Okay? Niwe wagiye kugura kwisigura ikwisukari niwe mudandaza uko bitandukanye nuko bari kwibona uri mu isoko nari kuyindi sanse. Uramubaza ngo mbese buriya sinaje nambaye ibitenge ngo arakubwira gitenge ngwego ni none cagiye gute ntaco yakwishuye ntaco biri yigaragaza ntaco indoto yawe igaragaza ngwego ni none cagiye gute ngo munyuma subiye kukiraba ngo aho cakorokeye mbona ndacambaye nukuvuga garuka mukuri kwijambo ry'Imana niho wavukiye niho hari umuco niho hari isuka niho hari ubuzima niho hari ibitenge niho hari umwambaro niho gukura ko uniform. Garuka subira inyuma mukami ku mutima wicutse ticage nari ndaye niho nakuye ubugumba nta mpamvu kuja kuraguza reka nsabi Imana imbohore kuri burya buraya n'intandaro zose n'inambami zose nabukuyemo cagiye naja kugira iki niho nagize ni subira inyuma mukami ku mutima wisuzume Imana ibone ko kubohora. None rero nanje ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo wakire kubohoka wakire gutabagwa Imana iri kumwe nawe ntukemere ko ico gisuzuguro kikubamwo nimba winjiye mu rukundo ukabutanguye gusamba nabire kugiye kumaramara nimba ugiye gusaba agapfumu cyangwa gatugiye kumaramara abandi barabikoze biremera mbwakubwimbaraga y'Imana iri muri wewe kuko Imana igukeneye nibizemera wewe uzomaramara akira umuco wa Yesu Kristo kandi nema y'Imana ibe muri wewe igwiriye rwose. Undi mu Kristo aravuga ngo shalom shalom komera Kristo ni muzima na nifuje ko mwondotorera iyi ndoto narose itariki 16 z'ukwezi kwa kane ncanda yandika ahantu 16 z'ukwezi kwa kane hari mu ndwinyeranda none ni twagize pasika ku munsi wa 70 hari kwa gatatu mweranda voilà. Indoto ngo nari umusoda nambaye umwambaro undanga byose kandi nkabona ko undanga byose kandi nkabona ko banyishimiye cyane ko ndi umusoda ndamesa umwambaro wanje w'igisoda nari kugatumba hamahagwa akanyanyazi imvura atari nyinshi baranyanurira ariko hageze ko ndazikenera ndazibura ngira ndazambare ndahiga hose ndazibura nkagoma nibwira mu mutima ko ndazitora no kwambara izisanzwe atari izakazi nca telefona grand friend kuvuga mukuru wanje w'umuhungu imfura ya mama na papa naciye aho nikangura ariko arandangira aho bazanuriye kuko bwari bukeye yari amasaha yo mu bucagucago murakoze. Ese mana nanje wo bindoto ngiye wo bukoze imeze cyuko Imana ikwize kimeze cyuko Imana igusuzumye basi ubu umutima wa Enoke ubu umutima wa Benaya ubu umutima w'abantu babiri bavugwa muri Bibiliya suwa Dawudi no urange wa Dawudi suwa Salomo never uno umutima w'umugabo yitwa Enoke
akaba n'umutima w'umugabo yitwa Benayi mwene Yehoyada. Reka mvuge gatoyi kuri Enoke. Enoke ngo Imana, ubundi Enoke ni urubyaro rwa Seti. Murazi ko Adamu yabyaye Kayini na Abeli. Kayini kubw'umwuka w'ishara arenga itegeko ry'umukama n'impanuro y'umukama arica mwene wa Abeli. Imana yabwiye ati amaraso mwene wa nyarika aranakira. Kayini akomeza ngo wowe wari wamunderekesheje. Imana turavuma. Ati urera nta n'uzambona wazazongubita uburi mu ruhanga. Imana tuzokubita Kayini azohogwa indwi Kayini. Aha, ni nabyo na Rameki yahora byuka yiyabira mu gitondo. Ariko rero Imana ngo ikindi gihe kigeze ngo Adamu yongera kumenya Eva, ngo Imana ibashumbusha Seti mu kibanza cyane. Imana ibashumbusha Seti mu kibanza cya Abeli yari yishwe n'ishari rya mwene wabo. Icyabaye ni igiki? Imana ibashumbushije mu rubyaro rwa Seti ni rwo rubyaro rw'isezerano ubundi. Urubyaro rwa Seti rwaravutsemo umugabo yitwa Enoke. Enoke Imana iratanga ikimenyetso iravuga ati mbwe hazovuka umuntu yitwa Metusela amaze imyaka ni kuvuga hazomwuzurira hazobiki. Enoke ngo yari afise imyaka 65 ngo acahera ngagendana n'Imana atunganye rwose, ku buryo bw'uko Imana yamanutse ikava mu ijuru ikagenda na Enoke mudafite inata. Si cyo kimwe no kuri ingendo ya Yesu Kristo ubu mu isi y'umwuka, ubwo bundi Imana yaraza mu buryo bugaragara. Ngo igendana na Enoke ngo isanga afite umubano mwiza n'abantu bose. Ngo Imana iravuga ati nshumbushijwe rwa rubyaro rwa Abeli rwanyubaha. Imana iravuga ati sinobyihanganira nimutwara adapfuye Enoke burya niwe azoza ko tubera tume ko mu ijuru hashobora kuba uyu mubiri nyabuhoro. Ubu uvuga ngo ndaje ku ndoto yawe. Nuvuga rero yari yapimwe nawe wapimwe. Kubera iki? Wapimwe mu mande zose. Wapimwe kuba wambaye umwambaro w'igisirikare ni kimenyetso cyuko wizewe n'ijuru. Narababwiye yuko kandi kuba bari bakwishimiye ni kimenyetso cyuko ufite umutima wagutse ukundwa n'abantu. Muri album ndiko ndandika arimo indirimbo ivuga ngo Mukama rema muri je umutima nk'uwawe, umutima nk'uw'Imana n'umutima wagutse ukwigwamwe abantu bose. Ni wijogo sengo ko mwari munyishimiye ko mwari mugizeni oya wabajije imfura. Buriya kuba wabajije musanze wawe ukanabona mu ndoto ko ari imfura ya papa na mama nukuvuga n'utavangatiranye. Niko bimaze. Muzasome mu gitabo cy'amategeko, muzabisoma mu kiwari cya 27. Amwana yavutse kuri Rakeli n'uwavutse kuri Leya, kiretse Rubeni yihumanije akaryama ku buriri bwande bwa se Yakobo aryamanye n'incoreke ya Yakobo yakomoka ku ruhande rwa nyina wa Yosefu ariwe Rakeli. Ndabarahiye abakomoka kuri Leya no kuri Rakeli nibo bana bafise umurage bafise umugisha muri bo, ariko abakomoka ku ncoreke zaho wapi. Nukuvuga kuba wabonye ngo ni musaza w'imfura indato yawe ikaza ngo kandi ngo kuri papa na mama, imfura kuri papa na mama, imfura mu ndoto yawe haje mu imfura ugasanga niyo wahanuje ni kimenyetso cy'uko utakizimagirika mu buzima bwawe. Ngo bari bakunezerewe wari wazimesuye. Kuzimesura ni iki? Ubundi kuzimesura ni kwerekana ubundi mu mwanya uzimesuye ushobora kuba nahora mbona kera twebwe twaratumessuye uniforme upfa gukurinde muzo gacimesa kuko twaba twakinye ubundi buri munsi je uniforme nigasize me nafite kanzi imwe ya uniforme imwe buri munsi mvuye ku ishure 17 naca ndayimesura mugabo sinameza ko endebeje mugabo uyimeza yaca yimeza nakora ibindi bikorwa byinshi ngakomeza no guteka nabyo nigeze nkora nabyize ndi umugore kumesa no guteka no kwinde baraye nabyize ndi umugore mugabo isuku gukora kurima gukama kugirane kudandaza ibyo byose ndabizi mugabo kumesa guteka kuko wari wo murimo wa mama na indi mirimo yakora kandi akabikunda akumva nezerejwe nawe ku buryo no muri interna umuzo zanje aza akazitora akazimesa akazikora agaca zintongekera even uniforme. Nukuvuga rero ikintu cyabaye ni igiki ariko arakujishisha ibindi bikorwa nawe arakubwira ati sinkoropa yabwira ati jewe sinkoro toilette yabwira ati ntiyaja gusoroma ntiyaja kurima ikada umukozi n'abana abakozi n'abana barimenya kuko wasanga ari yagenda umwungere yanagenda ibintu nk'ibyo kuko ni ubumuga yari afise ni bwamwemera ko akora ibyo bintu mukibyo yicaye yarabikora neza buri bwari ubumuga ko mutere mugabo yari yinaniye akagira na diabete so ibikorwa biri byasaba ko ari twe tubikora nawe ibyo kwicara byasaba kugirana. Nuvuga rero
Enoki Imana iramupima, nawe avuga Imana yagushize ku munzani. Icyo gihe wari umesuye imuzu, nicyo gihe cyo kugendana n'Imana kugira ngo irebe, basi kugira ngo umenye ijambo kumesura. Genda uje gusoma muri Mishe 6 uraya ku murongo w'indwi n'umunani, ngo mwana w'umuntu, ngo nikiye kindi Imana yagusabye kiretse kugendana nayo ugizene uciye bugufi. Reka mbasomere gatoyi ko bibiri biri wande yanje ari amahirwe Imana yanyihereye, ibyo tutobipfa. Hari washarika none ngaho na haji Imana ize kuhanombereza. Mishe 6:8, ngo muntu we yarakumenyesha gicinzi cyaricyo nico umukama agushakako, mbese hari kindi atari ugukurikiza ingingo ukwamugira ubuntu nukugendana n'Imana yawe uciye bugufi. Wazimeshe ntiwagira ko wazimeshe, wasanze wazandikiye ntiwahazuka. Ibi byose biri kombine muri ibi. Ucu telefone wo gutelefona rero ntiwasobewe, ntiwagizene, ntiwabyirengagije ngo upfe ibihuzo byose utoye n'ikimenyetso cy'ukwemerwa. Okay, ngwama ngo kandi bwari bukeye. None rero ubwira Imana utungomereza nyene muri izi 10, ubwira Imana uti ngomereza nyene mwami Imana, nanje ndasenze ngo Imana iyo ndoti yibe ngereka kwinyizeye kandi yizeye ukuri kwijambo ryawe riri mu mutima wanje, ukuri kurabikora, ukuri kubana amahoro n'abandi, ukuri kufashanya n'abandi, ukuri kugenda werekana ubwenge, ukuri kugenda no werekana ubwitonzi. Uri umugisha ku isi no mu ijuru, uteye akanyamuneza. Icyo bisigura iyo ni promotion, uvuga ngo promotion. Kandi ngejeje nga bisigaye turajya gusubira mu wundi mwanya, kandi ngejeje nga ariko mwumve neza yuko mukanabona indoto ngufi ya noyisi Indoto. Nta yindi ndoto ngufi yari. Kubwiyo mpamvu rero ngejeje nga mwaransabye ko ntoza ndashikana iminota 30 cengo ndayirenze. Zindi ni ndende nuko rero none rero wa mukristo warosi indoto wambaye impuzu z'igisirikare, ni kuvuga ko ufise indangagaciro zishingiye ku bwizigirwa. Komeza ubu mwizigirwa, komereza aho nyene wahisemwe neza, ntacu uzoburira mu nyonga ho mukama, kandi Imana izokurinda kubabara, izokwagura imbibe, izokunezereza mu buryo bwose bwo kunezerwa. Nanje mbikwatuye ko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Na wa mukristo yari yaherewe, ya mukristo yataye itegeko ry'umukama gatora nikindi kintu, none agiye kumaramara. Ndagusengera mu maraso ya Yesu Kristo agutwikire, urindwa kabi na kabibi, unezerezwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubutware bw'Imana bukorere muri twebwe twese, kandi mu izina rya Yesu Kristo twese duhabwe umugingo, duhabwe umugisha, duhabwe ubuzima kandi ubuzima bwuzuye, amen. Turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe. Turabana bawe kandi uri umubyeyi wacu, turabasuku bawe, turabigishwa bawe kandi uri umwigisha wacu. Tugushimiye kuko umutima wawe mweranda abanye natwe, tugushimiye kuko umutima wawe mweranda yagumanye natwe, aratwigishije, aratubwiye uko twokwitwara. None ruse mukama tunezereze, ongera tunezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Abagoye bakize, ababoshe babuhore, abarushe baruhurire, kandi amaraso ya Kristo tweze rwose aturinde urupfu rw'impanuka n'urw'agashinyaguro, amen. Nuko rero nababwiye ko iyo ndoto ari isa y'ubuzima bwa Enoke yagiye mu ijuru adapfuye, bona Benaya mwene Yehoyada. Gato Benaya sinasuye kumubabwira ko, ariko Benaya yavuka mu batambyi wo gukorera mu ngoro y'umukama. Muga Benaya agira umutima w'ubutwari urenze, aravuga ati jewe numva negerejwe no kugwanira igihugu canje. Niwe yagiye gushumbusha Dawudi mu gihe Salomo yagomba kwimikwa n'umwami atariwe. Niwe yagiye kugirane, niwe yagiye gufasha Dawudi gusozera neza mu gihe Yowabu umwisho wa Dawudi akongera akaba n'umukuru w'ingabo za Israel, kuko yari yarishe Abuneri, yari yagomye akanga ko Salomo yimikwa kandi ryari isezerano ry'umukama. Benayi arahaguruka, kandi yahagurutse umegana umuntu ariko akora ibintu byo gusesagura, ibintu byo kwiyangiriza, ibintu byo kwiruhisha, na se yamubyengira atomutahura. Mugabo baca basanga ari mu muhamagaro w'Imana, yari mu yindi mbaraga. None rero nawe nushingire ku by'abantu bakuvuga, ndi kubaze ko ibyo uri kurakora kurasesagura
gusesagura, ntiwibaze ko ibyo uri kurakora uri kuronona, uzobibona mwisho impera n'imero kuzobona kuri samuragwa, kandi uzobona ko hari igitsibo cyambuye benshi, cyataye benshi, nawe uzotorana mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mani baho mugisha komere cyane. Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amina.